you shall condemn. It is sometimes in your place of prayer already touch me be and sorry me buni for because when you go ban for because no chat the atomy so I didn't him. It was a touch me be a best sorry everybody buni for because obi betima kodina baby aka bibia anya no kore na obi a wonnim wana so obi propose so e bibi ma wo no ana bo se wode asagade eti techema timi sori tia yen because nipa bebre tete kwasem wo mo tia de wo mo musam eno so wote ya the person runs with it na ono so spread this how room no eti da bia ya bompa ye tia wo mo imagine emre bi midru shop bi akosa me to ade ena lady ni obi gina TV so te se bia ka SOMPA TV no obi gina so ka news obi a on ta ade a ogina ho no hye lady ni sa nanka wate ahye oh yes shadi obi imagine anyway there trim eti wonu so enya energy mu ode amfa fight a gina won so wa collapse because obi ato bibi energy bi dia ma ye mompaye ne yen condemn imagination any thoughts obi wa wo hye ni mu a se bibi boni bi beto kache wade se mama tamfo nya meda e ma de wo mo hye so mo benya na mo mu nya da na nyame so mo mu nya da obeboa ama bibi akoyi obi sende me message because of videos ni ade ni ayi oba bi sende me message say ni kunu ene obi akowo na onye den ni kunu ne side chick say be fa me say side chick ana say ono oba foforo akwakowo eti sa akosia tumi fo menye den na mebusabusa na question bebre fi say wonim akosia say oba bi encounter challenge be unexpected onhwe bibia nim na asia ye wo man ye wo mumienu ye wo de onim se ni kunu ye bad boy onim se ni kunu no ye bad enti se bibi san sia en shoko ni bebre because onim se akwa we o ya adulterous me ami kunu na mawa me am so ya adulterous man uja no kra sa chese enti ono onim enti sa na se be ka kire ne se ni kunu no obi awo a enye ne nwanwa ebe ha ne kakra but en hyedan ha ne pi and ye what the second category of women onna nyene ho on susuda and cross on the mind da onim se entimi nsida se ni kunu be fa na chi ana se ni kunu ene obi foforo be wo ye wo ema bisa waware na ne nyina agina ebi ase de be ma ne sini ne tie ene se de be ma ne si aye ne ho ene ade ntini ono no ba ne na dwini mu no enche se enye impossible enti sa oba no enna se ni kunu ohu na fe wonya evidence na be ma ne be confess ya omo sa ma no ho asem na me kan nye wo mo a omo nim so mu kunu me adulterous husbands no ondi onim se ni kunu no wo ye ma asem dada oba bi otum me de mi kunu dem nim so wo ye ma asem eti bibi sa jimunya na sa wo ya obebre na ono de waka na sa wo ko ne baby. I'm talking about the other woman no a onna nyeme ho se ni kunu betimi a ye che se ye fe ne say adultery kwam emfa ne mind mu da oje bemma ne di o trust wonimu wonim se bintimi nsi woni fie da na otewo na aba na afi bemma na be confess sampa me ne oba foforo bi ho na oba na nyem no wo sa oba na me kasa kire wo se wo sa oba na wo ne me kasa kire wo no oba uji wukunu dia waye ne nyankopon nim se won de onya ade bi ontimi nya da but na esuma se no wo yesie ma me ma story bi there was man bi a osone an opo adwuma no odu fie anopa no ne man ne yire no mo ye devotion anopa no okọ jogging enti ehu so no obi nam adwumam obi ehu se wo girlfriend bibia sa ni ho enti oba no donim se me de me kru de oye clean o woni suma ne abufo nketenkete but se e ma asam de me fa ne preach kra kama that could be ohona obi boprum a young girl bi ne maame omo baaya a wukru no ote wo no one me bananyem what a shock wo sa oba na me ne wo kasai akoso wonim eti omo dwene time ben no de koye sa em se bia opo ya no abafie opo ya no onko enti time ben no de yesa se anopa no so de ko jogging no no okose ho ekwan no so no no ahan de ama girl no eti wo ko jogging no a no afa ho yes eti wo sa oba na me di message yi ma wo akoso ya se bana se soko sa no a the first thing you have to do your mental health
wadwene no esa say wo seek counsel wo seek help emma reality na dawning on you sabre na nya time where ye girl bay ene nya bosome bay ene why be say fato ho ye beka enu asem achi enya budget enya ohia adwene mu mfofie na adwene mu nhyehyeye it is a psychologist bi na abekwa hunu o say professional counselor bi na abekwa hunu ko hunu na yen get your mind in what order. My young get your mind in order because sa shock na ba no say when seek help any mani mu ya e betimi afọ wadwene because a shock a surprise baby we gidie wo kunu mu no baby atia ba bedu asa atishim oh we gini dia wo me fa ne say wo gi obi di 100% na at once abedu 0 suicide and I said negative 100 suicide until hono wo sa oba na me ne wo ka say the first thing you have to do is say pemwa for wadwene agene no ma yen hyehyɛ ma wo 10 o mental health ne say your priority enye be ma no e na sa na wo tie enye no ne say your priority because the more na wo kasa ne the more no na wo ha wo ho more na wan hye ba bi edu be kwakọ wie ne nye enti immediately obi na wo gini di o professional counselor bio psychologist bio wadamfo wo maami o wo nie bio he se su na wo besu se wo na ado wo be bob for no mo e de na be yo whatever you have to do e futuo ne akwankyere bia wo hia se wo betie ama wadwene na ye sound na reality na dawning on you na wanya ntiasie bi se bible say in all thy getting get understanding and ntiasie bi na fe wo bo say it will first thing no ya wo health or mental health ni hia. Forget about them and any aklana semono. Forget about or mental health ni here. And only number 1, yahu adwuma. Number 2, immediately no men take a decision dia. Okay. Sebia me tina wari ni manase mi jai no. Men take a decision at that time no. Man what 3 to 6 months. Okay. Ebra semnesi no. Men take decision bia ube take bia be regret it. Say we betina mu say we be jai we be regret it later because abre no emu ohye shock na no ohye surprise na no ohye it don't take any decision yeah working on your mental health no nantiase ba na reality don on you no give yourself time as you are healing your soul you are healing your mind no na at the same time no men take decision number 2 okay me nya aware no okay mo obi am force enka say ugina ye ne say including ukunu no dabi it is a way na unya anya anasem chen kakra 3 to 6 months ho no na agene ne yahye na wie na ada yie no e ho no na wo sound mind a oba be take number 3 then wo no atena se dia bani e dia na me pesa me number 3 e dia na me pesa me na wa gine dia wo pesa wo ye no hu nsunsanso se wo betena ware anim anase wo be gyan no my imagine say metena ware anim think about the consequences say me kunu no obi awo strategy na ne say memma odi akwada no wo no de na bere me ana edi na meye sesei meta busebusa ne ho asem ana meye den se mpese metena ware anim a me pese me gyan so a ma calculate e ya ware me pese me gyan me pese me jai me fie di mu obi ana ye nyina ye tie sompa edinya enti don't just make decision girige me jaware oh metinam debi give yourself time ma what was on mind na ya sound da wie no na adon ni won you say ayi be ma no a wo kunu na wo gini die ateta pogi no enye saa na tie no nya time Not think about the consequences because decision be obey take be our consequences also. So okay so obetine mu anya dia wo re be fida obeta akai. Akwada no so ba no pressure bi ba. Sika na nya wo nko ana ye de be ma oni akoma. Wo ta oma wo mu a good. Na omo dia ya akosua omo dia ma omo dia ya. A omo do omo hia help kese pa ya omo a ebi oma ware awo maaye. Na wo no fifro akofiri nchen good dia na awo maaye. Dia wa wo kra na otimi de ma bi cheche ne ho wure na de wo ware 10 years 5 years sese na awo maaye no wate se be ma no ene eti tenase na gine the consequences metimi me mum de meka che o se menya aware menya wo fie ma obi but obi ane na mental health development ene ba bia wo bia de bia me metimi na bia wo ntimi de akosia betimi bia wo ntimi wo na wo hu hia first because se wo ye wadwen se obekwa kwatena aware na se bie mu a
say we make sure say aware na wokotena se no consequence niam be say na ebeba be ma ne be kwa kwasra oba no obekwa kwasra ne ba ne baba yare obekọ oba afoforo nso be frɛ say enye ordinance na your traditional marriage the probability so obeware na ka won so wo ho think about all that ne who say we are ready for that and as we are watching so say we be free mu and also think about that we are ready say we be jai wo bre wana mo tuo any modern boy ma bon we are ready so we be tunu nyina to watching because sometimes I could say wa ware na BBC a yenya botre eti akire na yakwa wie ana yetena mawie no na afa ne yebegene de abaye so nya botre ntina me kan say the first thing the besie no enye bema no ne akwada na sem ye wo oba no asem we ye maade na mede ma wo mu no ne wadwene abaye ho adwuma na ba kire no obema ho bre na healing ne ba na o mind ne ye sound a watimi anya nti say we ye wadwene so obetene mu ye wo nsunsan so ebeba ena me bubo obi so no se bia bema no na wugini de hu say trust no has been broken say gidie no ekọ gidie na ekọ no enye wo wasede so obe develop say gidie ye bema na sede the man's responsibility so obetimi e develop obeye niam bia be ma trust na ba enye nti say wonyi wo kru ni bia ma ye okay yes yeah it is a wonyi wo kru ni ye okay say wonyini ni e okay say wonyini ni ba mesre man say nye ho no e ho no me ne adamfo bi a onim nyansa nkotete nkomo FM enna eya mempre wo ho enko kan kire busuafo don't be in a haste find a neutral person find a psychologist be a professional counselor be nane nko na yenye wagene ne ho adwuma ma wonsa but men ko frɛ because e bia na akire no wotena se na wo analyze nyema ni bia na wo pɛ waware no e bia akire wo analyze nyema nyina wi a you still want to be in the marriage but say abro na ko ka che o maame se pake oni emako wa say na wi wa ko ka che o papa se pake oni emako wanu ho eti afa de abeye banter wo pɛ se wo ko back but o maame no papa no mu nyina so wo nua no mu nyina eti the first thing no is not the family because family they will always side with you wabusuan for the umbe support you bia enti compare a neutral person na enemy nko deal with this issue next say no ugina ye bia wo besie no what think about the consequence enye easy say uji wo bi die na nipa ne be break you trust nanso ye wo wiase ahwe ase akosua enipa bebre wo suma se bone o mu ye disie na se wokohia wo bi na nipa no ni sunu ne ban ne waye ne ho akire wo no ema wo begyi ne di na ne nyina se na wo pretend enya atwom na wo hu no kore no a eya but eno nche se wabra baba wiye eno nche se wo oba no wonya oba papa oh men kasa memma wo kunu abra bofi emeye wo diastic memfa no mewureti wo ho say enu nti wo ye oba wo nye oba anase sa oba ne ye better echen ebi asa oba no wo kunu no ntimi ntina ne ho 1 month kura bi wo ne natena bom say wo kɔ no aba ɔkɔ no aba it is a side check no wonim ne weaknesses wo ne wan dio e wo bia na bufuo ne suban fi mu no the same side check ne ye de ne man so wo ne ntena dan ba ko wo ne ntena afia wan hwe ni 3 months to apake ne ne ma jane agane it is our ban when you better etenti men fan show team say we better time what did I do wrong me ye bibia me man sex me ye fieduane me hwe no me ye bibia enti e de no it got nothing to do with you e you no ankasa ne character e no suban e wo hodada and when dealing with it and you manom ye eno nti dan ne da wo hene yire me na mo ana mekuta mekra me nkonkosere wo bia de na wanfa ma me bɔ mitire so dan kwa ma bia busia yada mu nyina mo ase ama mo atena se biem de ba SOMPA 106.5 FM akra so ebre wiedu se MWHO asem dwumedie no enenso yede eba wo akwan mu na hya ne so se Facebook no betimi aka ye ho ene asem a yede eba bedan wo no ehia masa obegye adwa no wayi wasom ode takra bia yi wasom na watimi atie bia sanse ya hya afi wesi asase no eniema bi wo ho na se wantie mfiri SOMPA 106.5 FM a wanhwe ya obeye wankasa ho bone se wanhwe ya wankasa utumi ekita wo no ebenam ni pejenjen bi so ama wo de akwa akoto chacha ewo amanfo ani kwan se empo wo hu wano kasa na ase bia wote wano kasa nte no enahwe akonwa na tena se na maami akoso ya goaboaje wo de pinu ano na asom yen afutuo kwan so ai eto da bi na se bia bibi koso wo fie
na se ni kwan sa wodwendwere ho na wuso ho na me kunu kwa abonti na me no aduane ano oni 2026 2025 na etwam no erabi etisimo no wale ni kunu aga se me ni aduane no na oba ne tefa no obobra no onsire ni kunu pa ne chew na be ma na som na no oyi na ni tiase kire no 2025 odi be si wa o se me ni bibia no wata What aduane na sinanim na wodi aha yanka se bia ebufuo bi ba men krokro kuna na se bia men kakasada na se men pa ne chew na emom se otwe ne twan ade bi wo hotim se nya wonfo nso ena bia ama na basa no oya na nso ama wani akwa nkasa woni padua no ene wankasa wabra boso te se maami akosu agwa boaje wo se ede kire ye ni pi na wo de aka ho no apa me pa chew me mo akwa aba mejo so mu abrewatia bibia boko nyame ada woroma na me wo interest wo maami akosu agwa boaje ne efutu a wo de ma kire ya no to da bi na se bibi ikoso na se ema no wo mu su wo ho aya na mu feel sen mu feel proud of yourself and as saying say wo mu su a say wo ye bibi wa se wo ha wo ba no oba na isu na se wo sa pa oche wo a wo mfi no na da so ye no ya na de no oh say no no I say waiting na to comedy channel na na ye dey o be say ye yi de eye wanika wo ho say ema nsem bebre ye nante wo adwenem oh okay ebia na eni kwansenka eye ni sutie ne nso wo ti ni su a ya na wo adwen mu no kwan bi so no esan ye osere ade eye simple na wo ti hu ni su adan na okoye o mana nansen won kasa me ho nansen why busy na wadwuma hia wo sen bibia abraham rante hene se ya mo wadwuma hia wo se bema eno nso kura na bema obese ema na ni aje ho sa kwotwe mpona na wo yiri su won wa ya na wotiri mu no ya na se na ya na wo ka wo tiri no ne ase wani akwaka abonte wo beba na wo yiri paacho na wo su ni ade no ya na mema no matinka mu no se na ya na esitie se wakwa abonten wo twe mpona wo mafie ntem na wo yiri su ya chewa na ye nchew ase na ya wachew na wo why se why be ma wo fie wo ni the head of the family and as head of the house no obese eye ferie ni jimimu hwehwe ni mu mate because eba na sa na hu se wa wutiri mu no difo wa fere anke wo so pachew na ye sa di sun eba enye se wa fede o wono wo ya ade no yi nanim se wo ye eno ya na eden eno no se jimin na wo ya sana de na jimin traso won se no no so yesu kura ba wiase jimin wa ansabi ya de ipa na ne betimi asa mate tie ba sa de ja no ne da se boa ye de be wonani my fast then na said you can say ompana na sa chicken no woni ema bia wo yire ne soso so fie no bi kura wo mpa adwale ye woto mu nka wo kocha sa chicken wo de oh de wo dware na ga sa chicken no wo tena fie ene wo hu se de bi kura wo didi a wo ye wa no chan oh ebi kura po na wo tole a wo ndware ebi kura wudi kosua kura se wo regam ai wo kosia no nko na ebi a wo sie ebi kura po wo beda kura wo ntwichu sen je se wo ba ho ai wo no so de wo hia wo daytime ne adenti ya na wo mfili sa films na free mo ba no sheda enti na ka ebi a wo ye sa me ko ntimi no won ntimi ba month plan ko ntimi ene wo nkro mu hia nkro mu guagu aso ye ntimi ne sa check for momo ayire no maba so wate ya ade o omo ya ade papa she na ka say team legal wife ya sa check for no mo to da bi omo ya ade mom na so no sa omo kwatala ko fo okro no mu a omo ho a no agina boso kora ai se ansa na obeje aboso no na ye oyere no na amakwan ya fancy ya me defend ma me akosu agwa boaje bebia wo bia dondon hema ya chia papa ye watenenka wo afutuo kwan so hene yire ma me akua yeboa asia ma bronya bre watia me so me ba beto so nya me nkwa nam na apam dada eka me ho afei elder Jeremiah Simpson so eka ye ho ena St Augustine so edom yen ena eso SOMPA 106.5 FM Accra ma me akosu agwa boaje station managers wone na pam from panyufo ya wonom ye ntotoye wo adwumako mu se yen kan cha se wo pen queries biada wo pehwehwemu biada efa yeda wo bo ho nsem ho yedwaton de ho nsem ho anase bia wo pese wo be ye interview wo pese bia wo be ye announcement bi mpo suggestion bi na wo de ma ye ne wadaroma
wase frɛ aba we se no ono ankasa ene wo enkasa na chechemu biada wo hia no wontimi emfa enomo e wo 0531 886216 0531 88 62 16 eno ene sompa 106.5 FM aba obetimi afre na mpanyufo no watwetwe nkomo apam yenkwoniti awa time heba mixture anasa time center wonu maso ye hofa yetu ewo time fo mu so akache ye kan time a ATIME malaria duro tatahwe ye tu malaria ase na obebusa se malaria no kra na obede hu se wanya bi so un se aduane si ho na ebon wo wonu munya ode na uhunam ya oya ade chi a ase ya boro a malaria no uhia time herbal mixture wano no manu awie no time herbal mixture no capsules so ka ho eno ye immune booster eboa nkomwa no ma etimekuti anyarewa enti fe no so ka ho na eno momo Dr. Tafirija na aye sa adure ba bi eto onro bia ebi wo ho ena time no ye TIME eno achi no se unya hu se ahoma na wo mo bo no 669 no ewo mu a na ye time no a eni abani 0244 417 669 wonderful 0244 417-669 na time heba center ba no deni ya wotua no Dr. Tafirija MWHO ajemai se obeje wo so na yenwre mu ewo endpoint homeopathic clinic mema ya mo mre yo ho nsam no adwoho obi wo krampo dia ne de na emobo se wo ma ne humni so krampo a ema eba sa no wani monyam nyina ka fom ema ne bi wo ho ade omu kira no de wani ma ye dormat afi no otietia so basa na wo mensem na wodi ewo fie wo nyina to fom ti wada romafo ne kire mu ewo endpoint homeopathic clinic ahoto fie ne kwaje wayare samapa ne omema yo eso enyina so efefri ne nchen wo se ebi wo nso so krampo na wode bo ani atim kagya no wada ho enye kodwo to no nko a afi na wode na hyase asepagya ne mu kakra enche na je se asaje na ho menye sa na kane no na etie obehwe ama wo agina wo na so afi ose nka ncho se mema prostate wo nsem no so no wo hwe etisi kwantimpo mo de mamo si ade rubber po ato be memo ne nsuro bo modiafo ni kire mu ewo eye shell signboard spinters kwano so anase kronoma bo hia kumase ene ne nkwado na eko na wonyi rubber ne enfremu na bibia so sentimi nyina ne naso ewo mema yo ma wo ho nsem mema ne ma ye kanfo ede amamo endpoint homeopathic clinic wo se efri wotiri so ebepem obora no ewo na ase no yade bia da tete wo ho na makwadua ne nyina mu no wo behwe to ase se yen kase mu hawo no so no wo hwe etenetene ne etoatoa ede maw wo ye massage ne bi ewo ho fre Dr. YEBOAA FS 0244 867068 0244 867068 and now 0274 234321 0274 234321 na Dr. YEBOAA etime enye oso na eno achi no wodidi wi a anase wanu madura wi ne yebedidi mepacho apamfa ye ko hajia special local food aduane pefie eno ye hachu atomic hwa transition afa ho na abenya no hajia special local food na ye aduane a ona boche ase na ebi wo ne otu ani a wonhunu ebi te se eto apremprensa agidi ne yakeka aka ho abete de menam nka ebia na ye banku wo no opedo kono pa enkran de ebia ne nyina hajia ye ho adwuma eba mo a wo da nensa style bia emo no fufu abomu da so de abomu no anoa ya ne ho enso nyina agina mu jollof no eno nso wo ye eni kama pa ansa fried rice no de ya no asa achi asa bem enti ontime nkoho enkodidia wo de tonsa frɛ wo delivery for ne de beba eni gisem ne se wo monye wo mo a yemfa delivery mra bi kura na ese na moto no dandanti nam na frato enkwan na hwie agudie ne bia hajia de wa package ne kama fufu mutu ne nkwanko enti ya no wa hye ne nso fra 0246 359 921 0535 484 392 na ma delivery for nenye busy okay aduane papa fie ene ho na ne apam ye wie ne sa no MWHO ASEM production line ansa ne bekoso no Calesta Company Limited ya toothpaste ene brush ne ho asem kakrai empenin se ufiti pre compose a moja na eba na emom se wo de ya toothpaste pause a
eyi njempere no nyina free wo sen ase senka wanka na ewia san so kura yi enumunka na free ho na ma wanumu ha enumunka bone mo nti eba se ma ehwa papa na eba nti wo kasa kura wanum no na mint na ewom no nti na ye de ye hwene kura eben wano apa asam na tie yi Leicester company fo yaz no wo mo total care ye o tachirema wanum ene wo sen no ne wo minimu ho nyina adwuma ene ye wo heba eno na kaka wo so a ebekum kaka aboa no na fe ntokura toto osem no ebetuatua ni nyina na se wanum no nso enka bone wo mu a ampan bone ni nyina ebeyi ni nyina afiri ho ebu ha ye se wo tirim he utwu sene na utwu ni yie na wo de yas heba na ebeyi ni nyina afiri ho ama akọ eno achi wo pese wo sene ye te se TV sofo sen fita se chitrema dia yas whitening eno na blue no ya o model white ne red achoro no baby eto ade bia nso ebi wo ho enti so wo kuma se wo nkran na baby awo wutie ye no ahoma no ni 0501 619 588 0501 619 588 0501 390 338 Yapon. Enti fama MWHO ASEM production line obi pese wo frey na wode na asem ba wo oha obi apese YEBOAA na eno soso no yentimi enje oso aba no. Ebia na wo nso de kura no. Wo de ne ye de wa fam enkunima ba na apese obie na kwampono ama afoforo nso ehunu bie na wo mo ankwankoyira. Ene ahoma na etiawa 0509 438 463 0509 438 463 Mpesa mba program no so asema mo kan na me kan bie eno onye ho na ye frɛ eno the studio line edru ho ye the number de betuja yo apam ye na tiefo ne ahwefo nyina ase na enetiawa ene ye de brewa ya hye afefoforo ase na eto da bi apam obenwu se bodam ni bi kan tete no ye ne ye dwa ye ne ye de ye frɛ se papa ene bre na age ho ene pempuro ye de pempuro ni sisi ho a ne ye de bre na age ho enti se wo kodware sa no a emema ne de towro na de asensen o de asensen enim ho oba ekwa adwaye a wo de ntoma sini batoma no na osade ne tawa na se ne towro ana se ne popa ho de egu ne kon ho na ne sapon so ne samana egu adwapa mu your friends and my phone can pay no ye na ye adwapa na ne bokiti ana ne bucket nso so no ne kita no na to da bi na se uti anye ye na se kuro na awo mu no bi krampo na wabusuan so na eja eda no wono ma pe wa na se bodam ni bi wo kuro ni mu a obehuni akoka na tiko na wabeyi wontoma e de afiri wadwa aye kwan na no wa bra ehuro ebo wanim ehuro ewo wo ho na wabɔ wo ho adagya sansa adwaye de yenim se wo kwa wa da ne bodam ni wo ho so wabɔ wo ho adagya wo ho apamaya na ehia se bodam ni aba betwe wontoma kata wadagya so ewo adwaye ho pɔ no won kwa na wo hu ho ewo adwaye ho for now epo se nipa ne bitete adwaye kwan na no a kane ne kora adwaye yemfa mme baabi anipa tena epo se wo de no baabi anipa te krampo na nipa ba ko mienu bi na ebia wo mani bebo so eno ye better sene se eno kora ba sa dan wachima wo what am I say wo mo kora so hu sa wo mbeyi wo mani eno ne ye better sene se wo be stay ho dan se wo de wani be kirem wo sa bodam ni no se wo kwaje wo ntoma na wasi amonten so se wo kwa kwaje wo ntoma ba sa wo sen no ba sa wasene no kora apam ye ka we se nansen ye hu sa ne ma ne bi se bodam ni wu dware no because me dwa ye hye me bedroom enti bodam ni me wo inside bi ada ma lock me enti bodam ni bia ni ho na fia metimi so krampo ni nyame adom ya to ofasu afa ho e na gate nso da ho aye locking enti no bodam ni bia nya kwan ma ho
ebia baby a wote no so utimi bo ho ba na se baby ate no eyi sa gate na wo obi ani ho kura fence no ho a wo so odi no kura utimi hya wo den wo abla bodam ni bia ma ho na so no ya setena mu no ekoso nokre ya setena mu no ya mpotem ya fiefie mu wo benya bodam ni bi obeba beka wo obehwe se wo so beda no ho bodam ni no aka ne bie na nipa nyina ba abehwe mu abodam sem apam metiwe mi fedi ade pa ebeba ni sen na afa ni makogina bonti wa hene yire afa be wona me tomane na obi tomane me na otomane where is my dignity but asembi wo ho a wa hwe se de nipa no besi aka no no ebeye wo se kone kososo nokre but ma ye hu se ne a won so mudro sitie si aka se obi ya mature da enye se bi a wanyini wo fie mu nko a obi ewo ho a wokita maturity in age but na adwimu no emu do ye sa wonyini sa ne kasa yomo no anaso wo hu asem ase de obesi aka no aye jimsem efo no beka jimenso yade a Yesu ba wi asekora wa ansabi entinya ade nipa da sani bia betimi asama me akosu agwo aboaje kora nso aka wasi jimi ya yade bia obi ani ho doctor bi ani ho betimi asa so a simple and short ketwa bi tietia se ebo kokokon and yade mo yase distance is the best answer to disrespect. Distance is the best answer to disrespect. Oh, say obi mu a de beba pa ebe yi ano yese obete ho afiri woni no. Do not react. Enyi ano. Don't argue. Enye chinye or get pulled into drama. Na entwetwe ankoyi oyi kire bi ankire. So simply remove your presence. Nti eba se atwon ho firi ho. It's very simple and very short. Eto de bia mama hwe we say apam na kire mo kakra bi fa mama. FM. Disrespect does not deserve your reaction. Say obi mu a it does not deserve your reaction. And say won so de bibia di. It feeds on it. It feeds. Odidi wo so. When you react, say so yi ano a argue oje ho achinya or try to explain yourself. And now yes obe kire wo hu a. Give power to behavior that was never meant to understand you. Enti obo hu say o makwan ma wo bo na nka wo mo ntine ma bi ase no o makwan ma wo mbe ti bi ase. Enti aka wano tum. Keep mute. Distance and self-control are not weakness. Na fe hye ho so no sa no enye se wo mre. They are clarity. No kire se enema so protect your peace by refusing to engage. Bra won fa ho nkofore. By refusing to engage, refusing to argue. Say o nkwaji bibia ho achinye. And refusing to relieve trauma through unnecessary confrontations. Say o man sembia emfra emeyiyi o su no man bi mepi. So the strongest response in knowing when to walk away. Nti de emu edru pa yenyia no se obehu bra obetwon ho afiri sa asem. And choosing yourself without guilt. Na fe wa obeyi ho afiri ma bra fobo bia ma wafa. Apam na me kan wo SOMPA ASEM nobody deserves to know me. Nobody to know deserve to know you or what I do. The emeye bia no it doesn't concern you. Dabi. Ewiase wo we no abrabo bia obebo bia no ababia obedua na yon kasa na obeto so aba. De ugo no. Ya maame num tu yefo na se yentie ya wo fotu yefo na se yentie ababa watam ne ba to ne kon ho na opu ne to na wasebre ne nufu wo pu ne mu mienu na wode nam ene obenyi obi nso obefre no nokre na wo frɛ no so a wo kwa ode bi beba sa wo amfa nyinsan ya ma wo anhwe ya wo di sun beba wo de yade ye beba fie wo de diabo beba fie wo anhwe ya beba no na ye de wo kwa asama to nokre eti die nipa obeye bia no ababi abatua bia na eso de wo ho a obetwa eti die obi beye bia no wo bi nnua eburo enkotwa kwadu anase bode wo so nokre ena apam obi bia da efie bia ni ho amensanim baby awisi efiri bia no efie bia awisi efiri mo ba na to da bia nipa ebetimi agya wo mpu na mo ahyehye wani ase no wo mo yi o mo yonko de Bible so see you the answer. Nim said yes who won sere. No mo ho bi de. Anya obefa so aho obi sere ama na wo bawe de beto be na answer. Mind your business. Mind your business. Do fear asem. So pipi wani e wo manfo nsem.
SOMPA FM. And on I had an amount. Make us say you have a big challenge, a big problem. Also, what attended to? Oh dear, crowd won't you What done? What and I will come will be wasem. And secret. And I did the bread war. And I tune for mommy. Now that would only yard and I don't know one could know. And any power saying Yannick Sachere. And any pass my Sadia warrior. Now dating I would only kind corner. Yakosia Guabaja can say, but was a dear Michi, and where you remember her saying. And it's a me my mammy goes Yaguabaji baby. Not mammy goes Yaguabaja, I can't tell me. Those who are Pam war, Ebia were credit and what Mr. Watson, and that's what I say, and I see one dear power, Wyoming. And yet, God, I see one among our water and free any passimacy, one with their warrior, and a year then also dear Ben a bread war. Won't you mean corner hot? Do you fear some? Now we fear somewhere man time when no crampon won't me any year and what bedin go for dear. No correct. Na to there be APAM ya no obon sanfe ni pebimo e weke ampa to get closer to you. But e ma kwan sa don't argue. Mun si obon san kwan no be dwane afiri mun chen. Be dwane afiri mun chen. No correct. Eti ni pebi wo ho afia yesimu yi. Wo ya den obekwa akopa asem se wo ka dia fa ho ama wakwa akososo. No correct. No nya nipa no na fa ne oya kekan obekwa akokeka be kan. Baby awakoma ne ma ne wa brabom nipa no onye ndru be se half mpo. And dia wa hu no wani so no nipa no wo hu bi. And someone wate no wate kurampo na endru wudie no. And na bi so a wate kurampo na. Kontimi nkutam. Wanya no ye bi kurampo papa bi ama no. But you've been able to pass through that level. Ti DNT and na wo bi ba otwe ba eba lion and I said be a tiger anim. So what ne ba ko na tiger wo ba be how ho say woni sa wo twen ba na ba be ko. Yes ya wo say be ku so na. Yen ha ho o amokua ho nkopira. Sa na tie. SOMPA FM. Eti be sra ye tiefo ne ya hwefo ya wonum tie SOMPA 106.5 FM akra so. Se afi we say na yesimo no. Membre wo mudi ase because of obia. Wa kasa wo hu say bia one sem fata say bipo a obet wa no asem ni mo nim level obi a wonnim level obi wa hu physical say bia wo na woti we ebi kura wa no neda but be bia me fira me ban ya ma bedu ase no you know nothing about that enya me so na nya wo asem na wo beka no e na ebe ma me de ma no ma waste me time me energy ya me wono de aba be yi won sem wa no no correct. Learn how to mind your own business. Fia said they will be do fear some. If he said one kasa no fear na nsem na busu se cha wo ho. Bia make us say kura akotwe mpna ma wuku na chew. Ye mo so. E bia make us say kura mpo no, sami entity ya wo de ma o ma no, ye mo so but wo jai beka wo bi ba entity ye ho asem. Di wo fear some. Di wo fear some. Na no na ye ka kire wo mo obeti sa ne se o munyai. Because enipa bia ho wonsem me YEBOAA ASEM ma bia APAM make us say wo ka me ho asem a bia ba bia wo de nam ne korampo no na and even if it is so how does it concern you ho ben say it say mpo e fa ho ben YEBOAA ASEM mind your business they will fear asem eti di obeya ni say distance yourself from them okay twon feel sa for no and one mo koyi gidigidi now wo baba wonu mu wa bonten ko kire nsem mu no what pada level no ho watra ho APAM ka Proverbs 26:4 mame mebu se me wa APAM dada no etie ye duro no ensia ne sensanso enan no muya okwase na jimisam so do not answer a fool according to his folly na wanye so se say okay or you will be like him yourself muya okwase na jimisam so na won so wanye se ono ense bi ono obi ka kire wa fa ne se a ginger nsem ka ya samu ensu obi anyina mu enikon enitire etin ha ho ma wonte wanu mu asem esa wa bra wo ho ase okay de wo pesa wa de oba level no pesa wa de oba no wa ma na we ni okay enti eni kwan se sompatie ni bi ana se yetiefo bi na be hu se adwumayefo bi a wo mo wo na se wo mo frɛ ye adepanfo bi a madam no mo tie sompa mo twa ayi ba ma me akosu aka se agomeda oka so ode mo ni anwo e be sende wo no mu
Ube se obe na afei obi abeka wonom baako afei no mu nyina atuo mu ani no mu di na afei no mu ye de bi any party true for na wono mu twemu da bi awo mo ho no mu hwe ani mu kwaso mbetwe apini mu no mu ne modidwa yes it is so better say bi krampo na na sister we say so mu ne ho sa mo ebi ameka say nipa be jejo woni ni na afei papa afei na oferefo no ba no kura akwa sheda ma afei na wugina wona kasa wada ne bodem ni afei ohun say asembe na mo discuss ana say nipa de mensusu ne sa wo mo bone kan so yenhu je bone chire debi intimesrew Emma will be in fast sebi. Ne kwasi asemo say Bible na si aka o Proverbs 26:4 no. Mmoya okwase na jimisem so. Enso so ne so. Na wan yes wo no. Fa won sa we tiger. Ana say we mo kra tigress na ma no na ya no mani edi o mo chipa no. Fa won sa we saabo no. Na wotwe ba bia ba se wo no ba be ko a. Wotwe agyanka. Enti wo so ogogo ho ama wo ne wa begina level ana. Dabi. Any panin ni mo but onim wo sane ya bia ono wo si hu ho no. Osi ni mo ho no. Enti ade ntina wo ma ne kwan wo bre wo ho ase wo ma wo level akofom ne ade. Na nya afi na abe kire wo mu a kire no. Dabi. Okay. Enti ensese wo hu mo. On deserve say bia de anamo na wo bia opesu wo hu ade poti aye koso. E ma ne hu. De na adwini bu ni say sa na tie. Let it be. Wonderful. Eti de ya ka kire tie fu anu nti no. Na nine no enum wo ho enum no wo de bosoma eno ye bra wa kan kire se emuya na wa anye se wo no na mo nipa ne free ho wie na e ka ono nko a bua okwasea wo na jimisem so na wa anye na ni so onyansafo at the right time. Okay, there is time for everything said osenkafo kan ye no. Okay, ewi ase bre wo ho e de ma de bia e wo wie we ase etimpo no sa wo be responde eto wonum wo mu ensem na wo kana at the right time. Okay, enti we no nya se bia ye no wa sinani so ama nani so atana yerew yensi gina ye. Okay, sa wo bufu a yensi gina ye untumi mpa na ni so. No. Oh, okay. Sa wo bufu a ana sa wo kọ ya mebusam no nso na kan wo akire ho se okwase ano mantokwa bana na fono frefre asotro no. But na make a choice say wo be ka kire wo sa but na so wo ne bre no emfa sotro no nkomanya sa ye hu se wo hene yire pa na ato ne say ya nim guase de mame. Okay, to me nim guase de mame o to an ne fie na se oni ne di nkomo wo ne dem wo de tumi fie ne ni so ba akon ema ne ni so te no. At the right time man bi wo ho ase sotro no enya ade bi wo ho silent se wo nim komo yo a eno esini bibia eye akodi a esun asenka yesu ya no wodi sie ya empene nkura se so bakwase empo kana no tuma yebu ni nyansani enti so mo de ba okunu kura woni ni tifie kura no se wo ya de wo expect o se wo be react or expect se wo be argue with him and say wo yere wo ye bibi ne ma wo ye se wan kasa hu ni se bia ya jim sem bi wo wani so ya de minni na wafako nka na wo jeje ya bedi nso argue biem wo wa wari asompana twem ni ade there's no need for that. Okay. Wow. Yeah, and react to an ema bia efie bia twemu when wo kan ya emre me kan me kunu ka kira me say eh mutime kai we nyina we nyina wa se mutime I said what is apa no apa na me kan sam a wan ka bi yes some years ago asam wo ka kira me no because asem bi wo wa e to da bi na sa wo sha brabo asia wo yete sa abo akraman de obi hu na wupo. But se wo nyina wo mature na say wo si wo developed age ni mu a ana say bia wo si wo maturity age ni mu a afa wo yete sa abo akra. Okay, sen bi wo ho na wo bu na ni chie woni ma bi wo ho wo hu ni say ketewa bi enti hu hia se obede obekwa akoso so. Okay, enti de yade matiefo wo ene January bo so me de to so nkono no yade mamo no no yentie onyankopon afa ye mu akasa yentie ema wo ho kwan ema obi a won deserve so obeti wonu mu ase obeti won chirechire mu obehu usu ne wo ban se ne esiti ankasa no ye bo asia ma me no tina ka chom se wonnim ya you don't know me apam wonnim me sa na wonhume me ma kwan so na wonhume sa
because e bia what me ho asem but me akasa no makoma mu ne me kra mu no enema e bia edua me mu no enema e bia afo mani so da no anya ni na me ba be ka kire wo and enema e bi krampo nso so apam empempe e wo ho a e bia wo fam no me fam no kra no you don't know anything about me wow. It is a me taking decision bia na se bia me tu anamo bia na so obeka ho asem a anai bi krampo nipa krampo wo ka no ho asem ne kra no you don't know what the person is going through yeah enti munjai sa de obi bi ne abobonua ka beto kuma ma no so say adwuma oye ne ewu adwuma na te wo afi wo se ga ho se be ya ko mi moja aba na wo te wo na keka nsem eye wo de ebra ne beso at the right time nipa no so ka se wo tu na mo de abeya aba be wo so a wan hwe ya wo krampo no be sampa bo adwane apam ye fancy ase no but who here don't argue don't react to anybody ne sense bia wo kan fa wo say wo de igumani mu ase e na wo se makoye say e na wo se makoye say timi react there's no need for that en ha ho fake ho ebra wo level asesa okay I am many nipa so kwan wo yes how many nipa kro to me e ma ni nya access wo afa kra na asem na afa de afa no obeke kan sem wo de ach emma nipa no kwan e pagya to me no to me ni say wo de emma no ne say bia wo ko argue and as ko respond to na asem na afa no ama ne kwan wo kan afa no no so can be na wanya kwan wo homo distance yourself from any disrespectful things and issue and ebitimi de kwatena media no so social media na ye kan ho asem pasa eso nim say nya sa na tie distance yourself. Me I can't trust and this I be you who I don't have time for you. Okay. Me say me energy, me say me precious time met me dia ye bibi dia developing me ho no. Na me dia better na me dey you ano. We all kwase wo na jimi sem so na wa anya so no. Mo kakrama me na ye hwem kwatie fo. Asem no waka ne tie enti ye ba wo nchen no afi enha ho e wo fake ho abra wo original da ho enkotu sika wo ko nwu enkwose se jabidie na jabidie no ehye etonso ne bo nsika okọ ne na faje mu a ebrema ye ho ne bo no ne den se de ye ba wo nchen okay ya na mo asu betimi abemu bi na onso de wadwenkyere wasem kakra ya wo ka bia wo bi defo a we say so na onso watimi amayate wonka 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065 0260 196065 na bibia so etimi akoye medafon pacho good afternoon di baby akasa free good afternoon odi baby akasa free medafon me pacho me di Leticia me kasa free betli obali timbacho yentie wa me pacho ya me hia mo pa sam na mo kan de ne kwan sunu no na ya sin sunu obi nsu ya de na free na ne niwu na odi na asam nsu ko ntini amon kanu the better you for Namisha Mupawai. On Shrawon, so your das is so bass. So 0260 196064 0260 196065 phone number I could do you our family. Maybe good afternoon, baby. Good afternoon, my dear. Hello. Hello, Mpacho, di baby Akasafre. Sumpa me your time, do they do? Do they do Mpacho my NTA? Let me chamu kaka, me chamu, me tell mu pa kila me pama chamu. The good work continue. Thank you. Thank you so much for calling. And wabaso body 0260 196064 0260 196065 on so betimi abaso mpacho. Good afternoon, Udi baby Akasafre. Good afternoon, my wife dey den call form kakra volume no na yen kasa wa Udi ni baby Akasafre. Elizabeth. Elizabeth mpacho my entie wa. O Kasafre. Patam Kasafre. Okay, yentie wa. Me bon about pa mo ya de. Ebi am tem for oyibi book here. Okay. But na pray mo dam se dia na e bibi. Kafra. E do ma nga nya mi tra mo pa. On shra won so sa bribia wutie ye Nyankopon koso anya wadom kese 0260196064 0260 196065. Hello, good afternoon, Pacho. Udi baby Akasafre. Hello, good afternoon.
Good afternoon. Mo afidi and volume no nkɔ fam kakra ma ya na yentie. Udi ni baby akasa free. Okay, mpacha from Podio, kasi free Newtown. Okay, mpacha ma yentie wa. I'm the kind of program. Yeah, that's Especially when training advice and take Kusiane and some more kind of boy you to some youth Mate, yeah, that's one so coswat, yeah, that's a 7 so there be a would say, young Shana, young court, your name 0260 196064 0260196065. Me pacho, good afternoon, the baby akasa frame me dofo. How soon? The beginning. Okay, Jem pacho my entie wa. Pacho, and the Mungo Mona deny me the fire. Yeah, that's it. And I want to fire, and I say, yeah. I some be any crown or castro. And so only parameters are from Macoman. And one no. My amo abaso. I am a man mo I so there why what do or no I don't know beba. Why? Auntie, my silence enye wakode wo 2026 na yentime enko yenim ewo yenso yekwanya yepese yekono emu 0260 196064 0260196065. Me pacho, good afternoon. Udin baby akasa frame do. Pacho mo afidi en volume no nkɔ for my na yenkasa mfa phone ni mu. Udin baby akasa free. Because it's Kaswa. Pacho e frozen. something. Pacho my enti Mr. Something. And say, I cannot make my sponsor. The baby pennyful, or you pennyful saying, make him will come and watch him the table by Castle. Let me trim quay. Now, make quay now, many times I met you, I never know all of them will come and watch him, but wouldn't then say, Mancastle, I am aware the atom. She said, the riches, I don't want to say any pan one. Oh, one castle was yes, yeah, that's it. Won't kusitire no. Na so ma daye. Afe na obeye yi. Momonka no monko mbabi. Omoka ntale wo ho. Me pa cho good afternoon di baby akasa free. Good afternoon. Bacha Anthony Dugbe Godwin Katafi Dodoa. Dodoa so pampa cho ma yentie wa. Nyamisha mu nyajmaga kamu ye. And anopai zenzu akosi yangu waji onuso abakani de matipa mu nyamisha mu nyajmaga kamu ye. Amen. 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 So inshra said the bia wutie SOMPA 106.5 FM koswaneti nebo ehwo de ron so kira mansa ne nyina yentie nsempa wa hase nom 0260196064 0260196065. Me pacho mo afide ne nkɔ fam ne yenkasa udin ba bia kasa free. Antima ge pacho apopte sen. Adomani aseyi o. Ye da nyame ase. Mama ba so waduma pa mo ye. Ye da ase. Me kisa go si aba ho pe na me follow no. Ye no ano. Na me follow no so tan bia nsɛm a wo ka nyina ye nkranhyɛ nsɛm a ofa na wo de bobra e da boa. Titru aware sɛm a wo de ma no. E hwɛ nkwan yo. Na nema ba wa ne mrantie na aba no won asom ye won de. Enti won tie nansɛm a ye ka kyerɛ won sɛ ukuna ye say wo yira ye say ano na won di akire na gu na ware na so ofisi wa so wo ne ma bi ho na so wo de ba yem pai bo fa ne ne wo kana aba boa wo enti me de America na se SOMPA mo ba ye se mo be so na mo so mo so enti wo be bia fanya futuo no ntie SOMPA na wutia afutuo na ewo mu no ebe boa ma wa brabɔ nso akonkan wadwumayɛ akonkan wo nanfo yɛ mu nso wani bɛda hɔ no wayɛ ahwɛyie oni nyame nyadwuma nyame nso nka ho baabi a wo yɛ da ase woti asɛm bi a yi wani ne puto enya afe na abɛkɔkɔ so mo nsɛm so tama wodi di nsekure ka de yɛ bibi boa ho anka abɛnya mfa so afirim me ba cho good afternoon di baabi akasa free. Good afternoon, Pacha. Mo want to say. Pacha, ya hu ye wa hapa na nso e. Nyame adom me hu ye. Na Pacha odi di say me dofo ne baabi akasa free. Pacha, friend me please. Be kasa free agape. Agape Pacha ma yentie o.
Mo futu sem no I am there pa. Yeah, that's it. Na no asemisi. Me ko froka. Na me front into bit ni obeka ya ni se simi bi wari na da chi ugwa na japa bia be ni bi me say asem say oni ni wa because me kunu 5 years spend wo yin tin and na wo yare so hu na obeka say 80 years old man na cheso me kunu ye also dancing microphone mu pa cheso on di oni ni ba ni no. And so she say all mine own business and business not this. But man say no me dani fe ni keke man kasa. Na me bon price woni ma dia to me no ento no da na brabo. Nti wi asim sana ti. Obi u na mu baby a wonje obi ho no nipa na egi ho. Wan o. Nyamenka ho no on prior reserve farmer okuno fa na ya reserve basane nto no so why? Amen. I think so. Last obviously, a video. Na me pa mo ade no. Ba kini na ma no twa me ma mo. Okay. E wa ma me akoso ya go aboje be ni nyina ho adwuma de se fata se ye wo ho bia nso ye be ye ntiko akoma to yem na twen ye why? Ma sister. Koso aneti so. Ya so ya da se SOMPA 106.5 FM Accra na onso be ye nhira ye nyina da ye sompa no na ye nya aketuapa e de ama yankasa ye nkra me pacho ye nkwa we say so good afternoon pacho udini baby akasa free. Hello, good afternoon. Your friend Daju. Daju pacho ma wa feed volume no nkwa form kakra ma na yankasa mfa phone ni why? Oh, okay. Member of Ranso. Mateo de yentio. My yentio. Na me pacho me boma basu ni jumapa amudi. Yeah, that's it. Na abeni na yiti mu futu amode maye nsonso. Koma ene maba wa ne mbanti a obusisi o abrabo mu sa wariyo mu se. Eto danso a yesi wa yejao ya se ndio na anya o ya yejao fire ndi nyomi ju onso ana dipa no da sune nipa esi se akuri ana se bi obinti meye na dia ma bia wato mensa ana wanyiwibi ama ne na kwama nyibi ma no hawo bi eno zonzo e hono ese timife ni wo okay abrada de dia da brabo mi ana mo twenya ni nipa ho kiton zonzo betimi afa umusi na ya twen ho siboni ma na ase bia sanyi entini ma ya kwenu ni na ya kwhyeso ani akoma na obeso mu yile betimi akwa ni belaga timi da ma se pa na manka yensu ya da so nyankopon so nka ho se me baso bonefo na jejewo a empene enti no matter kwan yo mo de befa so aba ene se ne awonum ti besi ayo ne biada no ai yen no baga waya nya de aye be pene so de ama wo ama wakoma aba beto yem me ba cho good afternoon din baby akasa free 0260196064 0260196065 hello good afternoon. Good afternoon me don pacho di baby akasa free mame Odofo ba ya ni oba ya abuba. Hey, bibi aboko de. Adumo na mo so e. Onyankopon krai wa ase no ma yentie we. Na Yesu ase. Ye da masipa ani mo futu a de bia mo de maye. Nyame won hira mo. Amen. On to mo kwanem. Se futu a se de aka ye so ne ti se futu we ya nka bebo wa ye. Na ti pe bia na me ne tie. Nta no. Me se acho de kura po na baba ti so ka me ho asem no ho na me dia asem ni bia ka ho ama no ana obi try so any pass my say am so me dem man fa nko FM station onu adi mbe chinchia onu afa me nchire afi no ya basta no wo de kura no odi ni titintin enti e da mase pa we fuso de bia mo de maye ya tanfo nyina me bom pa ya tanfo nyina mo nsie o mo nyina mo nsie mo e da mase pa ya mo hira mo wa ya me so nhira o mama ho ahi ai nti obi kikan kan ho nsem a mo ani nje wo ho me pacho good afternoon di baby akasa free pacho ma wa fidie ne nkofo ma yen na yen kasa odi baby akasa free hello o
oben afidie no ka atwe ho firi ho anka be ye de pa ana obedwom volume na yentie wai Mr. Lamte say down soma. Mr. Lamte mpacho dan soma yentie o. No production no ma different e wo mo. Ye wia ye behwe na ye ne Mr. Lamte akasa. Ai na bibian swetimi akoye yenhwe na yefa ne nyina da ensi last caller 0260 196064 0260196065 catch me pacho FM mode. Hello. FM near 106.5 FM across Sompa. My NTO me do food baby akasa free. You don't me Jacob bro. Jacob bra. Okasa free pacho. Tata say kuku biti. Kokro biti pacho yentie we una utwato. Just I me the pass macho kan nam look mas na bita team program pa. Yeah, that's it. But I mean, minimum say mo ba be station do akra. Si ana me chim my message na kokoto. Mate. Ana me chi akosiago abaje nsomka ho no mo ne ayi. Onyina samwane ayo mo nyina ho ye. Omuna samwane dad lumba ne ofalumba mo ne oforiso mo nyina mo ho ye. Ya je omo okuma senti ye ba hase no ma be. Na sa program no mo de ba nkra ha. David we ya mo bro wasem. Ehwa ya asem penipa. Ye di nyina bi. Okay. Mate. Na wo mama yi ne dey say no channel me me pacho Sompa FM na frequency ne 106.5 FM. 106.5. 106.5. Okay, 106.5. Yo me that's it. Yes, that's it. Ya de nyina si me di do OHENEYERE MWHO YEBOAA ASEM abronya. Obetimi afrem abrewati ameje so do mama akosu agwoaboaje dondon hima akosu enhira wono so wote ne nka e wodwumedie eso okan ye ho APAM DADAA fe Elder Jeremiah Simpson and St. Augustine Facebook fo nyina yedamo ase MWHO asem opese ono ye di nkomo opese obeka wasem anase bia obibi apese ono ye cha ba no ye 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 for God and Country Jumedian Professor Dela Abochi ya soli adwaso na ya makwema da hosebe ya obetimi edi atwa so ha clinic Ghana had the obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem